Reka nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu aho muri hose ndizera neza ko mukomeza kugenda mudukurikira muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Impinduka mu nshingano za polisi ikaba igiye gusubizwa bumwe mu basha yahoranye. Inteko ishinga amategeko ikaba yatangiye kwiga umushinga w'itegeko ushobora kuzatuma zimwe mu nshingano polisi y'igihugu yahoranye izisubirana mu gihe zari zarihariwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Uyu mushinga ugena ko polisi y'u Rwanda izahabwa ububasha bwo kugenza bimwe mu byaha byiganjemo ibyo mu muhanda aho kugenzwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Muri 2017 ubwo hashyirwagaho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB bahawe zimwe mu nshingano zari zisanzwe zikorwa na polisi y'igihugu. Isobanura mpamvu ry'uyu mushinga rigaragaza ko nyuma y'izo mpinduka byagaragaye ko hari imbogamizi mu mikorere ya polisi y'igihugu zikeneye gukemurwa mu rwego rw'amategeko kugira ngo nayo ishobore kuzuza neza inshingano zayo, zirimo kutagira ububasha bwo gusaka abakekwa ko hakorewe icyaha, kutagira ububasha bwo gufatira ibintu bimwe na bimwe bifitanye isano n'icyaha, kutagira ububasha bwo gukusanya ibimenyetso by'ibanze ahabereye icyaha, kutagira ububasha bwo kugenza ibyaha, impanuka byo mu muhanda ndetse n'ibindi. Kuba polisi y'igihugu idafite ububasha mu rwego rw'amategeko ntibikwiriye ku rwego nk'uru haterwa umutekano kuko ruba rukwiriye gukora ibikorwa by'ibanze by'ubugenzacyaha mbere yo gushyikiriza dosiye RIB. Uyu mushinga w'itegeko ukubiyemo rero zimwe mu nshingano polisi y'u Rwanda yahoranye binyuze mu ishami ryayo rishinzwe ubugenzacyaha CID. Uyu mushinga w'itegeko ukaba ugamije guha polisi ububasha bushingiye ku mategeko bwo gukora ibikorwa by'ibanze byerekeye iperereza. Aha rero harimo nko gusaka, gufatira, gukusanya ibimenyetso ndetse no gushyikiriza RIB raporo yabyo mu gihe kitarenze amasaha 28. Ukaba ugamije kandi guha polisi ububasha bwuzuye bw'ubugenzacyaha ku byaha byo mu muhanda. Umupolisi watorotse azajya afatwa nk'uwakoze icyaha aho kuba ikosa. Uyu mushinga w'itegeko Minisitiri w'Umutekano mu gihugu Alfred Gasana yamurikiye abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuri 13 Mutarama 2022 ugena kandi ko gutoroka bizahinduka icyaha aho kuba ikosa nk'uko byari bisanzwe. Impamvu izo mpinduka ziteganyijwe ni uko gutoroka ari kimwe mu bibazo bikeneye gushakirwa ingamba mu buryo bw'amategeko zatuma gutoroka bigabanuka aho gukomeza kubihana nk'ikosa risanzwe ryo mu rwego rw'akazi. Mushinga ugena ko ofisiye umaze iminsi irenga 15 yikurikiranya ataboneka mu mutwe abarizwamo nta mpamvu yumvikana aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka igera kuri 2. Utari ofisiye umaze iminsi 15 ataboneka mu kazi we ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Rigena kandi ko iyo ofisiye cyangwa se utari ofisiye ahamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo gutoroka yarenze imipaka y'u Rwanda, yatorokanye imbunda cyangwa se ibindi bikoresho bya polisi, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Hazashyirwaho rero urwego rw'ubuyobozi bukuru bwa polisi. Mu gihe iri tegeko ryaba ryemejwe muri polisi y'u Rwanda hazashyirwaho urundi rwego rw'ubuyobozi bukuru bwa polisi rugizwe n'umuyobozi mukuru wa polisi n'abayobozi bakuru bungirije ba polisi. Uru rwego ruzaba rushinzwe imiyoborere ya buri munsi ya polisi y'igihugu, mu gihe ubusanzwe inzego z'ubuyobozi bwa Rwanda National Police cyangwa se bwa polisi y'u Rwanda zari inama nkuru High Council n'inama y'ubuyobozi bukuru Senior Management Council. Ubuyobozi bukuru bwa polisi rero bukazaba bugizwe n'umuyobozi mukuru wa polisi ndetse n'abayobozi bakuru bungirije na ba polisi nk'uko byagiye bigarukwaho. Tuve kuri inkuru turebe n'andi makuru yatandukanye akomeje kugenda avuga. Impuzamashyirahamwe y'imiryango itari ya leta irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba ko ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa ryubahirizwa. Iyo mpuzamashyirahamwe iravuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu ibitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha. Mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa afitiye inkuru. Mu ibaruwa yayo impuzamiryango iharanira ubuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CRADO yandikiye Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi. Irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa ibizwi nka presomption d'innocence mu rurimi rw'igifaransa. Impuzamiryango CRADO mu ibaruwa y'amapaji 3 yageneye Minisiteri y'Ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo
yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba ayandi mategeko yose. Claude yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Ibaruwa ya Claude iragaragariza impungenge Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Claude iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha, polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya. Ibivugwa n'impuzamiryango Claude nabyo bikunze kumvikana, abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ari uko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza. Ikintu cya mbere ni uko cya gitinyiro cy'aba muntu yarafite cya cyose yagombaga guhabwa abacyambuwe n'urwego rw'igishakisha ibimenyetso, kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba umwere, ariko cya gitinyiro cye burya kiba cyahungabanyijwe. Iriya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera. Ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka ntabwo ujye kumuzana ari mu mapingu, bakawufata bagushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru. Urumva ko igihugu cyose abakurikirana iyo televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose, nk'aho wahamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banabigeraho. Mu gushaka kumenya koko niba ibikubiye mu ibaruwa ya Claude hari isano byaba bifitanye nabo byabayeho, ijwi rya Amerika yabajije bwana Olivier Tuyisenge, n'umusizi w'umunyarwanda. Uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize w'2021 ariko yisanze polisi imutwaranye nabo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda. Yewe ubwo nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyira imbere y'itangazamakuru, ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yagikora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sopa igihe cyo bazaba bamwe n'icyaha cyangwa byemejwe, polisi y'u Rwanda izababereka, ariko apana mbere kuko nk'ubu ni ukuri kw'Imana nk'ahantu unyura ukumva umuntu aravuze ngahantu dore wa munyamakuru. Izo rero ni ingaruka byakugizeho? Ngewe ingaruka kubera ko ndi umuntu utisha ku bintu, umugore wanjye wenda we byazimugezeho, dore wa mugeni wa undi bafunze. Twahamagaye bwana Emmanuel Rugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, tugamije kumva icyo avuga kuri iyi ngingo. Ntibyadukundiye. Bwana Rugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Umusizi Tuyisenge akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi. Ari igihe muri ziriya kesi rero zo kuba ngo runaka yeretswe itangazamakuru, umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura no gusonga umuntu ariko atabizi, kugira ngo yeze akazi ke ibintu bigenda. Uri kumbaza ngo tunyuriremo uko byagenze, kandi we nk'umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo uze ukavaringa iyo nkuru, wowe waruje kubwira abanyarwanda uko byagenze, niba utabizi turabazi. Ku munyamategeko Buhuru agasanga hari icyo minisitiri yagombye gukora akibona iyi baruwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Claude, ikintu cya mbere ni uko yasaba za nzego ziri mu nshingano ze, kubera ko yaba RIB yaba ubugenzacyaha rwose nibo ba mbere bari munsi y'inshingano za Minisitiri w'Ubutabera. Icyo rero yakagombye kukibibutsa, kubera ko twebwe dusanga ziriya nzego rwose zikabye cyane mu guhungabanya icyacyubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha. Minisitiri rero afite uburenganzira, afite n'ububasha ashingiye kuri constitution yo kuvuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro, icyo cyubahiro cy'umuntu ngo kigarukeho. Icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru abakekwaho ibyaha ibikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa, bishobora kugorana ko ibyo Claude isaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye. Ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho. Gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashizeyo yigeze gutangaza ko ibyo ikora nta mategeko abiyibuza. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nomero 7 baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu. Umuyobozi mukuru ukuriye ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza abaturage. Ni inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi
turayigezwaho na Desire Hatungimana. Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza. Ugeze ku birometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya Paroisse Gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 2 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bavyiboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya. Amakenga turayafise cyane gose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka cyangwa uruja n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga. Uri kurabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanda kubise iyindi mu kurinda yuko iyindi irenga. Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye. Byo ngaha muri komine biraba kuri 17 kuko ni kenshi twamaruca ngaha tukabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagapfa. Nkati ko turagenda ngaha ku mubaro ugasanga imodoka iraduhitanye canke irahitanye umuntu. Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo, ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sanasana naho bidafashe. Bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara ya kaburimbo bakoresha